Rahajang semang semeton pamiarsa suluh galang kangin. Sani kasihin antuk ide Sang Aji Yesus Kristus. Gargi tepisan manah irage praside kacunduk malih ring sajeroning renungan semeng puniki. Ring rahina some pinanggal 22 Juni warse kalih tali 6 likur. Dumogi semeton sareng sami wenten ring kawentenan sani becik seger oger kabekin antuk rasa gargite kukuh ring kapitayan miwah nampi merte sani melimpah saking ide Sang Aji. Sadurung irage miragi yang sabde saking ide Sang Aji, nyiring irage ngastiti bakti. Ide Sang Aji, ajin titiang sani wenten ring swarga. Ide Sang Aji, sajeroning pesengan ide Sang Aji Yesus Kristus, suksma pisan titiang matur, antuk rahina anyar sane ide Sang Aji icenang ring titiang sami, mang dipraside kalampahan. Suksma antuk galah paice sane sampun kapaicayang. Ring galah puniki, titiang jagi miragi yang sabdan ide Sang Aji. Titiang nunas, Roh Kudus nyiramin titiang sami. Mang di titiang praside ngeresep, tursu yakti praside ngiringang sakancan pikayunan ide. Ring sajeroning parap ide Sang Aji Yesus, titiang ngaturang pangubakti. Haleluya, amin. Semeton sane kasihin oleh ide Sang Aji, ayat sabda ide Sang Aji ring galah puniki, wenten ring surat Filipi, papat, pausan sane kaping papat, munggah kadi puniki. Malarapan ring ide Sang Aji, setateje ragane gargite. Malih pisan titiang mebaos, gargite je. Semeton sane kapitresnain oleh ide Sang Aji, Jane Marcelski, silih tunggil penyanyi saking Amerika Serikat, sane kasub antuk kidung Nightbird, sedek keni pinakit kanker ritat kala ipun nampil ring acara America's Got Talent. Peluang hidupne wantah kalih persen, nanging ide ngendingan gendingan karyan ipune sane memurda It's Okay. Risampune ipun nampil sane membuat pisan, ide mebaos kadi puniki. Ragane nenten mersidayang nyantos kantos uripi nenten malih meweh. Wau ragane mutusang jagi megar gitu. Nadosang raga gargite punike wantah silih tunggil pilihan. Gargite punike wantah keputusan. Irage mersidayang merasa gargite. Ya diastun wenten ring kawentenan sani meweh pisan. Irage mersidayang milih mang de perside merasa gargite. Ya diastun wenten pikobet. Pinah kejatme sani sampun percaya, sani sampun katebus antuk Rah Kristus. Irage kapanggil mang de megar gite ngelampahin uripi puniki. Ring Filipi 4, pausan 4, munggah. Malarapan ring ide Sang Aji, setateje ragani merasa gargite. Malih pisan titiang mebaus gargite je. Yening irage ngewacen ayat puniki, minat irage ngaden mungguing sani nyuratan ayat puniki, sedeng megenah ring sajeroning katreptian. Kasuksesan urip, sedeng santai ring genah sane becik, sedeng sugih kertarte. Nanging sujatine nenten kadi punike. Rasul Paulus nyuratan surat puniki majeng ring pasamuan ring Filipi. Rikale ide sedeng megenah ring sajeroning tangsi utawi penjara. Manut ring manusia, masa depan Rasul Paulus kanten nenten pasti. Ide sangsara ring kawentenan tangsi sane cupit pisan. Nanging ring sajeroning suratne puniki, Paulus nenten nyuratan sambat, duke, wiyadin penyape majeng ring pemerintah Romawi. Ide nenten ngewedarang kawentenan idane. Nanging ide ngicenin pituduh, mangde nyabran jatme sane percaya, mangde ngelaksana yang urip sane kabekin antuk gargite. Ayat puniki maosang, gargite je setate ring sajeroning makasami kawentenan. Ring sajeroning galah, ring dijeje irage megenah, gargite je. Ring basa Yunani kabaosang, kairete, sane meteges parilaksana antuk gargite wiyadin seneng. Punapi mawinan irage praside gargite semeton. Kuncine nenten sangkaning kawentenan jabaan irage. Nanging rahasia gargite irage magenah ring sajeroning ide Sang Aji. Ngapike sedeng sungsut santukan pialang sane wenten? Ngiring milih mang de gargite. Sampunang nyantos kawentenan becik wawu gargite. Nanging pilih je
Mangdegar gite ring sajeroning maka sami kawentenan. Becik wiadin kaon. Ring sajeroning ide sang aji setate wenten gargite sane meluber santukan suecan idane. Ngiring irage ngaturang pangubakti. Matur suksme ide sang aji Yesus. Titiang nunas pamuji antuk sabdan idane sane sampun kapiragiang. Sane ngicenin titiang kekuatan miwah tuntunan jagi ngalaksana yang urip antuk bakti turgar gitu. Kawentenan dados jamewe, madar bepialang, madar bepakibeh. Nanging titiang ninten jagi anyut ring pialang punike. Titiang jagi milih mangdegar gitu ring sajeroning ide sang aji, sajeroning ngalaksana yang urip ring maka sami kawentenan. Matur suksme antuk gargitan idani sane kagenahang ring sajeroning pikayunan titiang. Oleh kekuatan ide roh suci ring sajeroning titiang praside ngaliwatin kawentenani sami antuk manah sane bek antuk gargito. Ide sang aji pai cain titiang panyupatan ring sedaging rahina puniki, ring sajeroning swadharma urip titiange. Tuntun miwah sarengin titiang, duh ide sang aji, mangda urip titiang maderbe jayanti, miwah dados saksi. Rau hinja semoton titiang sane sakit, miwah sane sedek ring sajeroning pialang. Sinahang je kekuatan, wantuan miwah mugizat idane majeng ring titiang. Wenten kanirmalan ni benin, wenten kawang sulan, wenten kaluputan, wenten mugizat ide sang aji kasinahang. Pai cain je panyupatan majeng ring bangsa Indonesia, icenin kertara harja, katerptian kertara harja, miwah icenin kawicaksanaan majeng ring para pamucuk bangsan tiange sami. Mangde preside ngalaksana yang swadharma pemerintahan antuk pinih becik. Pai cain panyupatan maka sami bangsa ring jagate puniki. Miwah rau hinjenya bran jenanane mang dipercaya ring ide. Miwah nampi suwece kerahayuan. Titiang nyuk serahang maka sami puniki ring sajeroning tangan asih paswecan idane. Ring sajeroning parap ide sang aji Yesus Kristus. Titiang sampun mebakti miwah nyinahang rasu suksmo. Dumogi ide sang aji, setatenya rengin titiang ring sarahina-rahina. Ning capang tur ngajegang kepercayaan titiangi. Maka sami paridabdab sane kamargiang puniki, wantah ning capang kaluwihan ide sang aji panembahan. Dumadak ide sang aji. Ngamartanin, turmati ningin para semeton sareng sinamian. Dumadak ide sang aji. Asung waraker tenugrahe, miwasih suwece ring para semeton sarang sinamian. Dumadak ide sang aji, neresnain semeton, turmapai casu trepti ring para semeton sarang sinamian. Amin. Semeton pamiarsa, sane satate asti tiang titiang. Dumogi sabdan ide sane sampun kepiragiang iwawu sida dados berkat miwah micanin semangat sane anyar ring urip druene sareng sami. Inggih ngiring setate percaya mungguing irage sampun nampi kuasa saking ide. Sampun nang lali setate mebakti ring ide sang aji miwah ngicen presne asih ring sesama. Suksema jantos kacunduk malih benjang sema. Solom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galangkangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksme.